Hello, greetings, my lovely YouTube family. I want to use this opportunity to thank everyone that have subscribed to my channel once again. And if today is your first time of watching me, please I want you to subscribe to my channel, like this video, and if you have any question or comments, get to the comment section. I'll be right there to answer you. Thank you. In today's episode, we will be looking at some vocabularies in Ewe. Matuwe zona nyagbetutuɖo la kple nukpɔla. Mene kuku madziba mazama nukpɔkpɔ sia mada akpe na ame ɖe sia ɖe ke ne subscribe ɖe nye channel la. Eye ne esia nye zie gbãtɔ ne le nye video kpɔm la, mene kuku na subscribe eye na like video ne nya aɖe le asi la na ŋlɔ ɖe comment section eye maɖo enu na wo. Akpe. Míage ɖe egba ƒe nusɔsrɔ̃ me. Egba míalé ŋku ɖe nyagbe aɖewo le eƒe me ŋuti. Pie ko la míalé ŋku ɖe Adagana aɖewo ŋuti. Eya ta egba mía nu srɔ̃m ku ɖe nyagbetutuɖo ŋuti. Yo, nyagbe gbãtɔ si nu míalé ŋku ɖo le egba ƒe wɔna dzia eye nye ne wogblɔ be ame aɖe yi ɖe amadage alo yi amadage. Nyagbe sia egɔme ɖe ame yi amadage. Egɔme kpie koe nye be amea ku eye nyagbe sia wozãnɛ zi geɖe na nyɔnu amegã xoxo alo nyɔnu si ne tsi hafi trɔ megbe eyae wozã nyagbe sia na. Nenema ke wogazã nyagbe sia na trɔnunɔla aɖe si ƒe vi ne ku. Nɔ anyi be trɔnu aɖe ƒe vi ku la, wozã nyagbe sia be ɖevia yi amadage alo eyi amadage. Nyagbe evelia si nu míalé ŋku ɖoa eye nye wɔtàklà. Meka ɖe edzi be ese nyagbe sia kpɔ. Togbɔ ame aɖe nye wɔtàklà la, ema fia be amea enye amegaxi. Amea enye amegaxi alo amea enye nugblẽla. Amea nye nugblẽla. Nenema ke amea nye amevlo alo nuvɔ̃wɔla. Eya woyɔa be wɔtàklà. Enye badede mo nɛ elabe mate ŋu agblɔe nenema ko be amea nuvɔ̃wɔla wònye, amea amevlo wònye o. Eya ta mía tɔgbuiwo zã nyagbe aɖewo tsɔ de aba me na nyawo. Nyagbe siawoe míeyɔa le ƒe me be Adagana. Eya ta ne woyɔ ame aɖe be enye wɔtàklà la, ema fia be amea enye amevli alo amea nye nuvɔ̃wɔla, amea nye amegaxi. Yo, míalé ŋku ɖe nyagbe etɔ̃lia nu. Nyagbe etɔ̃lia si nu míalé ŋku ɖoa eye nye wɔtsíwɔtsi. Mexɔe se be ese nyagbe sia kpɔ. Yo, akpem. Eye nyagbe sia ƒe gɔmeɖeɖe kpie koe nye mlɔe. Woagblɔ be nu mlɔe nye ma ne wɔ. Nu si ne wɔ la, mlɔe ma megawɔe asɔ o. Zi mamlɛtɔ enye ema. Eya ta nyagbe wɔtsíwɔtsi gɔme kpie koe nye mlɔe alo zi mamlɛtɔ. Eya ta ne wɔ nane eye wogblɔ na wo be nu si ne wɔ la wɔtsíwɔtsie la, ema fia be nu si ne wɔ la mlɔe ma ne wɔ. Eya ta megawɔe azɔ o. Eye nyagbe enelia si ne nye mamlɛtɔ le egba ƒe nukekea mea eye nye kesenu. Ne wogblɔ be ame aɖe ko kesenu ɖe, aleke se nyagbe sia gɔme? Ne wogblɔ be ame aɖe ko kesenu, nyagbe sia gɔme kpie koe nye be nu si amea ko la, eko nua ɖe vevesese teƒe. Amea ako nu ɖe avifafa teƒe alo nu si amea ko la menye dzidzɔnue wònye wòko o. Eye wogblɔa be amea eko kesenu. Mene kuku na subscribe eye na like video. Ne biabia aɖe le asiwò alo edzi be yeanya nane le, ate ŋu abia le comment section eye maɖo enu na wo. Akpe.